Pozdrav! U današnjem klipu ćemo malo pričati o gledanju filmova preko interneta. Ja sad znam da velika većina vas je čula za sustav, odnosno servis Popcorn Time, preko kojeg vi možete birati i gledati filmove, bla bla bla, da ne govorim previše, ali čuo sam nedavno, to jest prije par mjeseci, čitajući na internetu, čuo sam da je taj sustav, ispričavam se, servis za gledanje filmova ukinut. To sam vidio vamo, znači da je ugašen Popcorn Time i da se prebacuje na nekakav novi servis Butter. Istraživajući na internetu nisam pronašao ništa o tom posebnom Butteru i kad će se taj prijeći na to, ali sam uspio naći novu verziju Popcorn Time-a, a to je beta verzija tog programa. Beta verzija koju daću vam link dole u deskripciji. Beta verzija sad ne znam točno 5.4, nemam pojma, nebitno, imat ćete link. Kao što vidite, ulazak u ovu novu beta verziju je dosta lijepo, složeno je baš lijepo, imate ova tri tu kao gumbića, ja sam se u početku uzbunio, nisam znao čemu služe, ali kad stisnete ovdje, crveno to vam je izađe iz programa, ovo vam minimalizira, odnosno povećava, a ovo minimalizira. Ovdje imate neke od popularnijih filmova, na ovoj prvoj naslovnoj, a ovdje idete samo ovako mišom pređete, ne morate ništa stiskat ko prije na onome i tražite svoju kategoriju. Znači action, adventure, animation, biography, comedy, crime, documentary, history, horror, fantasy, film, noir. Znači imate koliko god hoćete tih žanrova i imate sve novije filmove. Naravno ovdje su samo strani filmovi, domaćih filmova nema. Možda ima, ali to su filmovi koji bi su trebali postići nekakav veliki postignuće na nekakvom međunarodnom festivalu, ali koliko sam vidio nije bio niti jedan naš domaći film, tako da nema. Imate također i TV showove, to su vam serije i razne druge stvari, isto strane, ali imate praktički skoro sve, znači je pokriveno ovim programom. Iako je ovo beta verzija, ja nisam našao nikakve posebne zamjerke. Ovo su neki od mojih favorite filmova koje sam gledao, evo recimo, ne samo na ovom servisu, nego još i prije ranije. Hobbit, evo, gledao sam na ovom servisu dosta dobro. Sad konkretno kod ovog filma, hoće li učitat, neće. Evo ga, hoće. Znači, kad uđete ovako u film, pojavi vam se slika, piše vam na engleskom kratka radnja filma i kad hoćete pogledati film idete vamo na Watch It Now. Ovdje možete izabrati kvalitetu 1.08p, 725 i 3D. 3D nažalost ne može jer nemam mogućnost. Ovdje imate Pierce, uvijek izaberite najveći mogući Pierce, da znači da vas dijeli na najviši moguće. Sa kvalitetu ovisnosti o vašem kompjuteru koliko to može. Ovdje sam ga dodao u favorites, znači na srce uvijek dodajte film u favorites da ne morate poslije tražiti. Ovdje imate subtitles, znači ono dole kad čitate, znači imate praktički sve jezike, više manje pokriveno je svim jezicima, tako da nemate problema, znači svi su jezici pokriveni, više manje, tako da nemam šta tu previše da govorim i možete znači ovdje birati koji god hoćete žanr. I također još jedna stvar koju ću napomenuti, znači kad ovdje idete gledati film na Watch It Now i sad recimo se ovo pojavi, idete samo continue, kad vam se učita film, sad ću ja iz ovoga izaći, neću gledati film, pojavit će vam se preko cijelog ekrana u full screenu, a monitor je moj 16:9, a kad recimo skidam film, a skinio sam ga na kompjuter i računalu i gledam ga preko nekog programa na računalu, onda imam one dvije crte. Znači, dobra stvar kod ovoga servisa što možete gledati znači filmove preko cijelog ekrana bez ikakvih onih crta gore na monitoru. I to vam je više manje to vezano za ovaj film, za ovaj servis. Znači, servis je dobar, ovo je beta verzija, finalna verzija ne znam kad izlazi, pa ako volite filmove, eto, preporučujem vam ovaj program. Također imamo i staru verziju Popcorn Time-a koju sam skinio na internetu, pa možete i nju probati, ostavit ću vam link i tu. Ona za sada radi, ali ne znam hoće li se ugasiti kao što govore. Treba malo više vremena da se učita,
malo više vremena treba da se učita, ali imate isto kao i na ovoj beta verziji sve filmove više manje. Znači popularne, ali imamo i žanrove i tako to. Tako da izaberite koja vam je draža, ja sam uspio naći, ostavit ću vam dole linkove i to vam je više manje to. Ako vam se svidio klip, lajkajte, šerujte i naravno subscribeujte i vidimo se vrlo brzo.